आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी न पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मणिपुर की ngमखै सोर मोरेदा खुलाई पाइबसिंगना मणिपुर पुलिस कमांडो पर्सनल अनिदा नोंमै कापसिलखरे मणिपुर दा हौजिक थोलिबे इरांग असि प्रधानमंत्री न मियंग संबिदुना वारोइसिन पुरकनबा होनबियु हाइना फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस न दाबी तौरी इरांग मरम मोइदुना लांजनरकपा मियोइसिंगी याइथिबी लोकोंदा सेमगत सागलिबा युमसिंगी फिबम एमएलए मयांगलमम रामेश्वर नंगसी यंगसिनख्रे केंद्रना मणिपुर की एसडीआरएफ फंड लुपा कोटी 19 लाख मरीफू कायथोरगले अमसुंग नोंसु बेंगोल की पंचायत मिखलदा तृणमूल कांग्रेस सीट 13,733 फंगदुना पुमनमक्तगी मांगजिल थाना चली बीजेपी न अनिसुबदा लेरी मणिपुर की ngमखै सोर मोरेदा ngasi खुलाई पाइबा कुकी मिलिटेंट सिंगनबसिंगना नोंमै कापसिलपदा मणिपुर पुलिस कमांडो पर्सनल अनि समनादा नाथोक हौरे पुलिसदगी फंगबा पाउना हाई थौदोक अदु ngasi अयुक पुंग 9 ताबा अदुवाइदा मोरे पुलिस स्टेशन मनाक्ता थोखिबनी कमांडो पर्सनल अनि अदु इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 मनाक्ता लैबा फार्मेसी अमदगी हिदाक लैनबा सिविल ड्रेस दा थोलखिबनी KNA अमसुंग UKLF की मियोइसिंगनि सिंगनबा खरना ऑटो रिक्शोदा लाक्तुना कमांडो पर्सनल अनि अदु लेपनबा खंगनखि मदुदा पर्सनल अनि अदुना सिंगनबा फावबदगी मफम अदु थादोक्तुना सेनबा होनबदा अतोप ऑटो रिक्शो अमना मखोइगी लंबी थसिनबा होनरकपदा पर्सनल अमदी ऑटो रिक्शो अदुना थोमखि लोनना खुलाई पाइबसिंग अदुना कमांडो पर्सनल अनि अदु तमना नोमै कापसिलखिबनी मणिपुर हौजिक थोलिबे इरांग असिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न अकनबम मियंग संबिदुना अथुब मतमदा शांति ओइबा वारोइसिन अमा पुरकनबा होनबियु हाइना फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस न दाबी तौरी फोरम असिना ऑल मणिपुर गोरखा स्टूडेंट्स एसोसिएशन अमदी लियांगमै नगा कंगला तोंगबीगा कुसमनरगा कंगला तोंगबीदा ngasi पांगथोकिबा नोंगमगी ओइबा खननेनबगी मिफमदा फोरम असिगी कन्वीनर असांग कसारना हाई मणिपुरदा था अनि हेना लेरकलबा कांगलुपकी इरांग असिना मियामदा अवाबा कया पीरी मरमदुना मणिपुर की राज्यपाल अनुसुया उइकी अमसुंग मुख्यमंत्री नोंगथोमन बिरेन अनिनसु मरिलेनबा खुदिंगमका तानदुना वाफम असि कुमना खनरबा मतुंगदा वाथोक असि अथुबदा लोइसिनबा होनबियु अखोइना मफम खुदिंगमक्ता यामना सेंसिटिव ओइबा जाकादा चलगा सुमाइना पीस कंसल्टेटिव मीटिंग तौबसे अखोइ लेफ्टरी चथरी फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पीस ना अपील तौजबदी कलातोंबी एरिया से यामना पीसफुल ओइबा जोन अमा ओहनसी डेमोक्रेटिक फॉर्म दा डिमांड तौबिरगा हुजी चथरीबा कॉन्फ्लिक्ट से लेपियो अखोइ प्रजा मयाम की अवाब खलगा हाइना अखोइ रिक्वेस्ट तौजरी अपील तौजरी हुजी लेरिबा मणिपुर अपुनबगी अवाब से खलगांदा अथुबु मतमदा मणिपुर सेदा नोमसी लाहलसे राज्य से थोलिबा इरांग असिना मरम ओइदुना लांजनरकपा मियोइसिंगी मतम खरगी ओइना लैनबा याइथिबी लोकोंदा संगत सागलिबा युमसिंगी फिबम कक्सिंगी एमएलए मयांगलमम रामेश्वर नंगसी यंगसिनख्रे खोंसद अदुदा थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिला सिंगी डीसी अमसुंग एसपी सिंग लोइनखि अहानबा तांककी ओइना युम सनी सागतनपगी थबक खुमांग यांगना संगसिली मसी हेक लोइबगा अतोपा युम सनी अमगसु सागतनबा थौरंग तौरी पाउदम अमा कक्सिंग जिला असि लांजेनरकलबा मियोइसिंगी मतम खर लेननबा पी फैब्रिकेटेड हाउसेस हौजिक याइथिबी लोकोन हाइना खंगनबा कक्सिंग जिला अमदी थौबान जिला अनिगी लोनबा मफमदा सेंगो सागपगी थबक कन्ना चथरी नसी कक्सिंग केंद्र एमएलए मयांगलमम रामेश्वर मफम मदुरा चतुना यंगसिनखि सरकार सिलगा मणिपुर की हौजिक क्राइसिस रिलीफ कैम्प मैम की लेफम थिननबी अथुब प्रीफेप्ता यूम सारगा खुदोंचाब लोइना पीननब अवाब नंगनब अखोइ सिंजबनी हाइरिबो मफम असिदा हौजिक नुमित 30 की मनुंगदा टेम्पररी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स असि लोइसिननब अखोइ कन्न होनरी सरकार सिना यामना फजना खनरब मतुंगदा लैरिबा जियोग्राफिकल लोकेशन सिगी मतुंगिना अखोइना सेलेक्ट तौजब मफमनी खाताना युम चनी अमगसु सागनी हाइना एमएस वेराइटी ट्रेड्स थंगाल बाजार की ऑफिशियल सिंगना हुंगुखी नसीगी फील्ड विजिट अदुना इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई अमसुंग लंबी थोंग अथुब मतमदा सेमजिनदुना इनमेट सिंगना लेबदा अवार्ड फा लेहंदनबा कुमना खनखी आकाशवाणी इम्फाल की पाउगिदमल जयटीवी लोकोंदगी नुमाइथेम बाबेसोर मणिपुर थोलिबे इरांग असिगी मतंगदा मियामबु भाव तहनबा एसोसिएशन ऑफ माइटेस इन द अमेरिकास AMA नसु लेपलितन होनरी
Lubasina Sinduna Tha Asigi Mapanda San Francisco Amasung California da Madi June Kunmanga da Austin Amasung Texas da Santi Oiba Mong da Khongjang Sing Sataki Makoina Hingsa Lepantuna Hojik Tholiba Watoga Si Loisanaba Tabak Lokat Pinaba Masung Mahusagi Pibam da Hanzilanaba Pauzel Sandoki AMA gi members sing na irang asida lekhidraba singi mafamda maitai gi sanabi mawongda ikai khunabas utki hiramasigi matangda lup asigi wangang loi Angela Laithangbam na hai Sarkar na athuba matamda irang se laksin biba praja singda landarik uibase Central Forces na khudapta lephan biba wana suja nomjari ba lawu singuba mayamda apan bibi daba awaba nangliba angang singsigi laik lashu thuna tamhan biba Manipur dagi akhoi singse kilometer lishing tarani thoigi mathakta leirabasu Manipur da tariba awa ana pumnamak akhoina ujei tajei angamba makhai mateng pangjage haina akhoi mayam sida leizari akhoigi wakhal amasung thamoidi imalaiba Manipur gi damaktani haibase thamjaningi Manipur da hujik tholiba sarangna ba phebamasi Myanmar ga tainaba ngamkhai degi ain kaina sangsilakpa narco terrorist singna asobo thodang loduna leiri haina Communist Party of India Manipur State Council na hairi Zerola mata dolasina narco terrorist sing yauna satharaliba irang asi sarkarna tungkoina sanagadaba thosil thorang amagi makhada loisina bo honabiyo hairi Amoromda Brahmapur Holy Dolna Hojik Wariba Irang Asida Lamdambasigi Lining Laison Gambari Lenaba Mapam Sing Mai Thabana Singba Thong Sing Satarakpa Asina Mioi Kiyagi Puningda Nuaitaba Puali Masina Manipurda Santi Hanjalakna Bahonabada Tengthanabagi Maram Oirakani Maramaduna Mari Lenaba Singna Atuba Matamda Tangai Phadaba Thabak Sing Lokot Pinaba Apil Tawrakli Thobal Jilagi Wangbalda Tha Asigi Mari da Thokiba Thodok Amada Laikhidraba Abuzam Ronaldo Singi Matang da Semkiba Magistral Inquiry da Zaban Piningba Miyoi Sing Kauri Tha Asigi Kunmari Phawbada Thobal Jilagi District Magistrate da Aiba Natraga Silhai Oina Zaban Piba Yagani Magistral Inquiry Asi Thobal Jilagi District Magistrate Ahantem Subhasna Tawgadabani Imphal East Jilagi Manungsanba Kuangba Maru Laifamlengi Sarukhara Masak Khangdaba Khulai Paibasingna Mai Tharambagi Thodok Thokraba Matungda Mafam Adugi Akoibada Ngak Senaba Ngasi BSF ki Kangbu Lakpada Miyamna Yaningdaba Phongdokkhre Mafam Aduda Ngak Senabagidamak State Force Oina Thambiraba Haizakrabasu BSF Tharakpasi Yaningdi Haina Meira Paibisingna Mari Lenaba Singi Puning Singsilagli Yumnam Palo Isikha Ising Thembi Yumnam Khuno Singnam amasung Sanjelok Khul Singi Meira Paibi Sing Thoraktuna BSF Thambiganu Haiduna Irang Hauki Amoromda Low Panthawaibana Lomi Singna Lopam da Kumduna Thabak Subada Aki Tuzungba Poktana Khul Sing Asigi Nagyet Ke Singtakta Sajiliba Bunker Sing Atuba Matamda Lauthongnaba Sinbiu Hainasu Lengaki Puning Sing Silagli Kundrakpam Kendragi MLN Nasu Hiramasida Midyang Sangbiu Haina Meira Paibi Singna Apil Tauri Tabiriba Pawasi Akashbani Imphal Dagini Selthum Mantraloygi Expenditure Department na Leibag asigi Raiju Kunithoida Ising Isauga Mari Lenana Khudaki Tengbang Pinaba Apunba Senpham Lupa Koti Lising Taret Samanga Kuntranithoi Kaithokle Senpham asi Kendragi Griha Mantraloy ne pirakpa report ki matung ina Mantraloy na Mari Lenaba Raya Singi State Disaster Response Fund oina pitharapani Manipur gi oina Lupa Koti 19 lakh marifu yauri Imphal West amasung Imphal East Jilla da hayang ayuk pung manga dagi numidang wairam pung taruk phawba curfew komthokani Kaksing Jilla da Serau natana atai mafam singda hayang ayuk pung manga dagi numidang wairam pung manga phawba Bisnupur Jilla da ayuk pung manga dagi numidang wairam pung manga phawba duga Thobal Jilla da na hayang ayuk pung manga dagi numidang pung nipan phawba curfew komthokani Surasanpur Jilla gi oina hayang ayuk pung manga dagi numidang wairam pung manga phawba curfew komthokani Manipur da hujik tholiba tha ani helabi irang asida Kendra Sarkarna masak thokpa thabak amata paikhataba haibasi laibak thibani haina Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina pendaba phungdoragli Zerola mada Kokomina hai irang asida hakthengnana Myanmar dagi sanglakpa narco terrorist sing yauri haibasi pungnamangna khangdaraba wafamni maramaduna wathok asi loisanaba Griha Mantri amadi Ngaksel Mantri na akanba thorang lakhutkatabani hairi Manipur State Cooperative Bank Limited ki Kangpopi branch masak khangtabasing nangarang lutokre lutokhibaduda bank branch aduda leiba computer set taruk Canon printer ama CCTV camera gi hard drive ama yaukre hairi bank lutokre haibadu ngarang ayuk pung 12 makhai adwaida khanglakhibani bank asigi sel thampham amasung ATM booth yawba sel sing mangjongna na lothok hubana lutokhibaduda sel pukhiba leite thodok asigi batangda Kangpopi police station da wakatkre hairi
Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba Higher Secondary Improvement Examination 2023 gi admit card tha asigi tara tare gi piba horagani school singi head amasung private candidate singna admit card singa si lauranaba Council of Higher Secondary Education Manipur gi secretary na thokpa cherol man khangali Manipur da haukiba numit kharani asida kumgi nong lakpaga loina lomi singna lau panaba sem saba honare none jila da su kumgi nong lakpaga loina lau panaba sem saba hore paudam ama Thengla su thengna handak hapta amagi manungdagi hauna kumgi nong fazana chuba haukibadagi singi jila ama oireba none da hojik lau lingbagi thabak kanna sathanari Lagniba hapta asigi manungdadi lau panba loina raba yai adubu jila asigi khopum tampakdadi jun thagi manungda loina lau lingba loina khre Akaspani Imphal gi pawidamak none dagi agui kamai Manipur da Shanti Hanjelalu haiba dabi asida Moirangi ibudau thangsing laikol gi get manakta wakat khongjang satakre wakat khongjang adu ibudau thangsing seba mantol moirang phamnaibi sairap loisang maiba maibi loisang amasung pena loisang na punna sintuna pangthokhibani Housing Wariba Sarang na Bapibam Asina Maram Oiduna, Lining Lyson gi Tabak Toriba, Miyamgi, Akanaba Mipamama, Pangtok Laga Kandaragani Haina, Umang Laikanba Apun Bolup Ukal na Hairi, Serola Mada Ukalna, Masida, Lining Lyson Toriba Mui, Kuding Magna Saruk Yabi Yomadi, Manipurda, Santi Hanselana Bohonamada, Mateng Pangbiu Hairi. Bisnupur Zilagi Ulau the Hangba Relief Camp da Sangsapam Lauduna Ladiba Mahiroi Humputarukta, Shiksha Mantri, Tongauzam Basanta Kumarna, Kongub Amadi, Ate Polam Singh, Nasi and Tokre. Imphal West ki Sanjam Sirang, Sanjam Kuno Masung, Kautrukta Hangliba Relief Camp Singda, Socio-Cultural and Welfare Organization of Women, Tangmaibana, Sana Tangnaba Yauna Ate Polam Singh Nasi Tengbang Pikre. Singzamai Wangma Pebia Pantit Laikai, Ward number 2 gi, Mera Paibisingna, Kangsup ki Relief Camp ta Sana Tangnaba Yauna Ate Darkarleva Polam Singh Nasi Tengbang Pikre. Bisnupur Zilagi Khuizuman Tabi Masung Siren Mangzilda Leiba Relief Camp Singda Peace and Integrity Committee Hauka Mamang Lekai na Sana Thangnaba Amadi Nupi Angang na Sizinanaba Atay Polam Kaya Ngasi Tengbang Pikre Manipur gi apunbagi saktam kai na bohonari ba miyoy singda mitay pangal singi maraktagi pochai piduna mateng pangsin ba yawrabadi athuba matam da lepi haina Manipur Muslim Welfare Organization MMWO na apil tawragli karigumba makhata na toromlabadi mateng piri basing adugi mathakta lup asina midyang sanglagani hairi Manipur da hujik thokliba tangdu leita da phibam masi mahusagum Santi Hanjalana bohonabada Socialist Students Union of Manipur na lokatpam thopa thabak lokat kani hairi lamdamasi da khunda minariba yellow missing na puna thawtang lominaduna wathok asi loisana bohona minarisi haina union asuna cherol amada appeal tawrakli Akashbani Imphal dagi pau tabiri Nongsu Bengal gi Panchayat Mikhalda Trinamool Congress na seat listing kutra mari satruk marbudra mari phangduna pumnumaktagi mangzil thana sali BJP na seat Lising Mapan Satruk Yankay Turuk Pangduna Ani Subadaleri. CPI na Set Kuntaruk, CPIM na Set Lising Ani Samapan Kuntaruk, Congress na Lising Ani Samanga Kunipan, NCP na Ama Forward Block na Set Yankay, RSP na Humpumapan, Independent na Lising Ani Sumna Yankay Matoy Eduga Atay na Set Sanipan Kunipan Panglay. Panchayat Samiti Mikhalda Trinamool Congress na Set Lising Taruk Sahum Kuntra Mga Pangduna Mangzil Thari. BJP na Samapan Humbudra Taruk Pangle, Congress na Set Sani Yankay Nipan, Forward Block na Ama, RSP na Ahum Independent na Sama ni Putaret Aduga, Atay na Set Sama Kuntra Nitoy Pangle. Zila Parisad Mikhalda Su Trinamool Congress na Set Satruk Kuntra Mga Pangduna Mangzil Thari. BJP na Kunmatoy, CPIM na Ani, Congress na Taruk Amadi, Independent na Set Ama Pangle. Leibag asigi Raya Singh Bihar Nongsu Bengal Sikkim amasung Meghalaya da akan manong suragani haina Med Department hairi Raya Singh asigi miyam da section na laina bakhangan kre miyam na akurpa mafam amadi kudong thiba yapa mafam dagi lab na laina bakhangan lagli Uttar Pradesh amasung Uttarakhand su nongmanini asida akan manong surabaya haina Med Department hairi Greater Noida gi Gautam Buddha University da Sathariba Commonwealth Weightlifting Championship ki ngasi ahuban numita Bharat na sanagi takaman ahum phanglay. Championship asida Bharat ki weightlifter yankhay thoi yauna punna weightlifter sani yankhay humdoi na saruk yari. Aroibada maroiba phamu. Manipur gi ngamkhay sor moreda khulai paiba singna Manipur Police Commando personnel anida nomai kapsil lakre. Manipur da hujik thokliba irang asi Pradhan Mantri na miyang sagbiduna waroisin purang na bohona biyu haina Forum for Restoration of Peace na dabi tawri. Irang na maram oituna lanjan rakpa miyoy singi YTV lokonda samgat sagaliba yum singi phibam MLA Mayang Lamam Ramesor na ngasi yengsan kre
केंद्रना मणिपुर की SDRF फंड ओइना लुपा कोटी 19 लाख मरीफु काइथोरकले अमसों नोंसु बेंगोल की पंचायत मिखलदा तृणमूल कांग्रेसना सीट 13,430 फंगदुना पुमनुमक्तिगी मंजिल थाना चली BJP ना अनिसुबदा लैरी पाउ लोइजरे।